بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الخلائق أجمعين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد مشاهدين الكرام أرحب بكم أجمل ترحيب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mga katautay manghuran, hitukbal tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, in pagsarang sukul, iwan pamudji, sin masi-masi, yari kita nyo biyayaun, halom nikmat niya, nikmat kabuhi. Hasabab sin nikmat kabuhi ini, na masi-masi katuin waktu, maghijjatul sin pakarajaan tanyo. In kahalan amuin nagdurusa pa Allah subhanahu wa ta'ala na aun pawaktu niya maghijjatul magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. In amuin pahil-pahil tumunay sin pag-ibadat piya wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala na masi-masi aun pawaktu niya magpabuntul sin kahalan, sin pag-ibadat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mga katautay manghuran, damikyan, hitukbaltan niyo in pamudji pa Allah ta'ala, sin amuin, siyampul na niya kato tanyo in agama. Agama tanyo Islam. Sarta,
jiukup niya na in kanikmat-nikmatan. Damikian kiaridaan na sin Tuhan Rabbul Alamin in agama ini pag-agamahan sin kita niyo. Hati niya mga katautay manghuran bang baugbukan sin kita niyo mga Muslim in agamatan niyo ini sin pamaugbog sa bunal hinangun indaakan tangkisan aniban in pianglangan hikasan nang ini paipon dunya amuin malayo siya daing ha kalinguhan. Labi luba na adlaw akhirat, amuin malappas siya daing nga siksa ha pinal ka jahannam. Mga katautay manghuran, biyayaun, yari kita niyo habulan, amuin bulan pitna, itong sa taud-taud, sampai in panamung-tamung, yan din doon in pitna. Ha mga diara, tambusa-tambusa, nagdara pitna. Uno ini mga katautay manghuran, bulan, amuin pagtahon, Valentine's. Banghaba sa Arab, Eidul Hub. Insyaallah subhanahu wa ta'ala pangadjian tanyo hawak turum ini hukuman sin pag-iyanon Valentine's Day. Mga katautay manghuran, bulan ini hakaritungan niya in mga manusia naglamukay na. Mga tao kupur in makasusa sampai mga nagdaraawa mga Muslim usog babae lumamukay na, tumaod sin kakahinang ini. Sampai kakitaan, hapanamong-tamong, nagtatamungon, wala pula. Indiara tambusa, sumping-sumping, pulara. Atawa dirihilan, chocolate, nakabutang, hamuin, luparagbusin, heart, atay biyayan. Na uno baha mga katautay manghuran in amuin pangatud sin aramatan niyo sin mga kakahinang ini. Wayroon na pagduwa-ruwa mga katautay manghuran in ini lamud na rin nga mga pitna biyayta sin Nabi alayhi salatu wassalam hadis niya badiru bil a'mali salihah fasatakunu fitanun kakita'il laylil muslim. Pag-us-us na kamu maghinang marayaw amal ibadat sabab sumaon in mga kapitna-pitnahan in amuin kapiligduan sin mga kapitna-pitnahan ini bukon hati niya bukon sa jambuk pitna sa mataud mga pitna biya sintingian sindum bitu-bituhan. Long sin bahasa taniyo, di kababakan buktun, in katigidluman, hati niya nakalanduin kapiligduhan, sin mga manusia apabila di makaanib si mga pitna ini. Tanda niya sampai biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Hawak tumahinaat in manusia beriman. Pag waktu mahapon nahinang na kafir. Wa yumsi ka mu'minan wa yusbihu kafira. Hawak tumahapon beriman. Pag waktu mahinaat nahinang na kafir. Biya inin kusog kapiligduan simpit na ini mga katautay manguran amuin in lugay-lugay rakuman, sin pag-iman halom daghal, sin manusia, haut dakuman sin mahinaat, iban waktu mahapon. La ilaha illallah. Maita yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Sabab karena hipag birakang niya na, hipagsambi niya na, hikompromise niya na in agaman niya, sin kabuakan dunya. Kabuakan dunya hasupaya sadya makasannang hasupaya sadya makahasil kasannangan
kasaddapan maniu-tiyo dan di sa saat dunya. Mga katawtay manguran, may ta'yat to kapitna-pitnahan, mataod din di habulan ini, sabab mga katawtay manguran, in pag-iyanon Valentine's Day ini, in puunan niya, asal bukun marayaw. Sabab karna, nanainduri ini, hapardusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'aun in amuin fahisha, zina, hantara sin usog, pihak usog iwan pihak babae. Sabab sin amuin pag-iyanon Eidul Hub. Sumaplag mga katawtay manghuran. Day nga panasat sin saitan, paragbuson niya ini, biya mga normal da biyayan. Wayroon salla niya, magkasila sa uningi biyayan. Day nga amuin pangari-ngari sa insaitan, hapit na sa laggo-laggo ini sa taod-taod habulan February biya ini. Amo na in Valentine's Day. Kumugdan siya February 14. Hakitungan na sin bulan February ini. Nabang mga bariman bukon maanib. Kaaw hinang ini. Tanto na sadya di nila kananaman. In pag-iman nila. Wayroon na halom sindaghal nila. May mga katawtay manghuran. Sabab in puunan sin hinang ini. Maksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kitauntan niyo in history sin pag-iyanon Valentine's Day ini. In ini puunan niya dayng Roman Empire. Aun din dito hatto asal ini longta paghinangon nila Roman festival ini. Pagtagon Lupercalia. Luper biyayan, hati niya, wolf, mga katawtay mangurang. Tinggawng mangutkot. In dagbos sin patta, yaapas niya in budyang-budyang babae. Naunin hinang nila, hawak to ini, in kaaunan nila, magbutang silangan, sin usog, iwan babae. Hambuok box biyayan. Pag-uusap to ang pamagkuot-kuot. Ni siyo-siyo ingan makuot mo yato. Usog na ka atawa babae biyayan. Amo na yato in amuin maramo mag-akad. Halom sindom yaon. Hinangon na ingkatan sa hawak. Hawak to sindom yaon. In usog mo't siya. Ngan sin babae siyo-siyo yato. Misan patay manghud niya. Ina niya. Lasya niya, waliyadu billah, inaput niya ngan, halal. Pangatod nila biyayan. Biyainin kaaunan nila. Na emperor nila, nakura nila, innan niya King Claudius II, hiyaram niya pa mga sundalo, in parinta niya, hiyaram niya pa mga sundalo niya, in amuin mag-asawa. Sabab, pangatod niya, makasasat sadya ha mga sundalo niya in anak asawa biyayan. Di makakonsentrate mimbang pa mga asawa. Di makakonsentrate magbuno. Nahiyaram niya. Nahawak to ini mga katawtay manghuran Christian era na. Magtagna-tagna na amuin agama Christianity. Mga tahun 270 AD aun hambuok pari dakula, bishop, inan niya, Valentine. Saint Valentine. Saint Valentine, in kaaunan niya mag-akad siya pa mga sundalo. Siya in longta advisor biyan. Uno inhinang niya, misanda hiyaram sin amuin nakura biyan in mag-asawa in mga sundalo, tumapok siya biyan. Kawinon niya in mga sundalo, iban sin mga kabayaan nila kababaihan. Kawinon sa tapok yatubian. Naraindi hay ni kia ingatan King Claudius II. Inhinang sin amuin pari ini, Saint Valentine.
piyasaggaw niya, ginil niya, sampai piyasumbay niya. Kaano mga kataw tayo manguran? February 14. February 14. Amo na in adlaw pagbunyi-bunyi. Sinamuin Valentine's. February 14, piyasumbay niya. Nasampay, laong sin mag-history biyayan, lamod pa, aun pa sulat kiyabihin sin pari ini hi Saint Valentine, pahambuk baba ibuta. Ang bibuta nga susulatan niya biyan, from your Valentine. Naraindi hay ni in mga Bisaya biyayan, in mga Christian, unin hinang nila, amo na in ngiyanan nila. Amo in adlaw February 14, bilang pagtumtum, papari nila, nasahid, pangatod nila, amo in biyuno, sin nakura, sin Roman Empire. Ngiyan nila, Valentine's Day. Angan, kiyawa ding hangan, sin pari yato, hi Saint Valentine. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bangtan nyo kitaon mga kataw tayo manguran, musiba dakula. Pamanga Muslim, amuin, tumaud sila. Lumamud sila sin pakaradyaan ini. Sabab karna inpuunan niya, dahil nga mga tao nagkukupur, Roman Empire. Asal inhinang nila, hinang amuin kasabulan. Maglamod in usog iman babae, hisiyo-siyo na ito'y makutingan, halal pangatod nila, hinanguning katan, kanapsuan sin sahawat nila. Manjari, tiyayma, sin mga Christian, hawak to sin Christian irabiyayan, in amuin kakahinang ini. Sampay ngiyanan nila, Valentine's Day. Hati niya mga kataw tayo manghuran, matarang in kaaunan, sinhinang ini, paningod-singod, pa mga tao nagkukupur. Nawang sa upama, amuin, nakalamod kita niyo, nakahinang, sin amuin mga parakala ini, hawak to bulan February, mag-us-us kita niyo, magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab karna ini, hinang paningod-singod pa mga tao nagkukupur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ampain Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbabanda, hadis din kan Ibni Umar radiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Rawahu Abu Dawud wa ghairuh. In hadis din kan Ibni Umar radiyallahu anhuma, bunal to din Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda, hisiyo-siyo in simingud, palaku tabiat, kakahinang, addat palangay, akida, hantang simpag-ibadat, pamanga manusia alom kauman, Nasrani na katawa Yahudi, in siya itungun na, lamud kanila. Mga manusia nagkukupur pa Allah Ta'ala, dugay ngin agama, maningod-singod siya, in siya itungun na lamud kanila. Wal iyadu billah. Masatan nyo ini mga katautay manguran, kapiligduhan dakula. Sabab karna, piaragbus sin mga tao nagkukupur, inhinang ini Valentine's, wayroon sala niya, magkasilasa, in maksud biyayan. Sampay pagtahon nila, Day of Romance. Hati niya pagkasilasa biyayan. Naingini, pa mga bariman, tanto na sadya, matali nila magtuoy. Bang nila pandugahan, ini pangari-ngari sin saitan. Sabab karna mga katautay manghuran, hasabab sin amuin hinang ini, pakaradyaan ini Valentine's, nga kumusog na umagad,
sin mga mag-girlfriend, boyfriend biyayan. Habulan ini. Sablaw niya, bulan pagkasila sa biyayan. In mga ka-hotel-hotelan, in mga motel, mahipo, wal iyadu billah, habulan ini. Sabab sin pitna, sin kakahinang ini. Hangkan na mga katawtay manguran, pangadjiuntan niyo, ingatuntan niyo in hukuman ini, haram dakula, in amuin kakahinang ini, haagamatan niyo. Sabab karna, in agamatan niyo, agama, sampul na biyayan. Bang in amuin daawa, mayta, wayroon, unuin salla, sin pagkasilasa, na insambag mga katawtay manguran, in jawab, in agamatan niyo Islam, agama pagkasilasa asal niya. Wayroon bulan tartanto, wayroon waktu tartanto, sumagawa, salugay halawm kabuhi, in agamatan niyo nagdaraak katutan niyo magkasilasa. Subhanallah. Muna-muna, kasilasa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan Rabbul Alamin, nagpapanjarisin katan, kakaya-kayaan. Sumuno, pagkasilasa pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuin, Rasul, naraaksin Allah subhanahu wa ta'ala. Pabangsa manu sa ibang bangsa jin. Mahuli niya, pagkasilasa hantara tanyo, mga bangsa muslimin. Sabab, di kita nyo maitong bariman. Biyay sin Nabi alayhi salatu wassalam, ang kita nyo di magkasilasa. La yu'minu hadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Di masampul na impag-iman sinang kataukan niyo sa hingga lumasa siya patay manghud niya. Bariman biya sinlasa niya paginhawaran niya. Kita niyo yan mga katawtay manguran, inlingkat sin agamatan niyo. Sampai in agamatan niyo ini, agama amuin rahmat indiarania. Bukun sadya pa mga Muslim, sumaga sampai bastang yananda manusia saplag katan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wayroon na mo kau na para ya Muhammad buat malaikan ini kau rahmat pakatan alam. Nabang nila taymaun sin mga manusia nagkukupur, makahasil na sila rahmat dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Biyayan mga katawtay manguran, in agamatan niyo asal agama pagkasilasa. Dahil nga sabiat to na subay kita niyo amuin maanib sin pakaradyaan ini labi luba na yari halawman sin bulan February. Sari na sa katutan niyo amuin mga taumaas na biyayan, alhamdulillah, amuin kulang na inkapiligduhan. Laong tatiyo-tiyo da kumambiyayan. Sumakawa, subay kita niyo mapanduga mga katawtay manguran, hatungod sin mga kaanakan tanyo. Nag-i-school. Sabab karna inpit na ini, habulan February, lamud, ha mga school activities, sin mga ka-school-schoolan. Nasubay, wajib pa mga kamaasan, dumihil sila waktu. Pa mga kaanakan nila, amuin magpatumtum, magpasawa sin hukuman, sin agamatan niyo, hatungod sin pag-iyanon Valentine's ini. But in ini, inpuunan niya, dahil nga mga tao nagkukupur, hinihinang sin maksiyat pa Allahu Ta'ala. Hinihinang sin maksiyat pa Allah Ta'ala. Dahil nga sabiat to, misan pabiyari in lingkat sin decoration, heart, pakain kau biyayan. Misan pabiyari in kalalamihan, na ayaw tuod kamu, amuin, matipu. Sabin iyan, piya ngari-ngarihan na sinsaitan kanila. Girlfriend, boyfriend.
na maaon na rin dihay ni indo sa dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dukaing pa in boyfriend, girlfriend. Amuin usog, iban usog. Tumboy, damikyan. Masatan nyo ini, simaplag na. Labi luwa na haamuin bulan February riya ini, wal iyadu billah. Na ini mga katawtay manguran, tanda alamat na sin pag-iyanon sin Nabi alayhi salatu wassalam, pasatakunu fitanun, sung na maon, in amuin mga kapitna-pitnahan, wal iyadu billah. Dahil nga sabi atuin kamu, suway kamu, tutug, mag-us-us kamu, pag-amal ibadat, asupaya kamu malappas, dahil nga mga kahalan, kapitna-pitnahan hayan. Nain ini, di kasayuhan sin mga manusia. Una-una nila, wayroon dasalla. Sumakawa, in amuin, kapiligduhan mga katawtay manghuran, lando tuod. Amuin, makapiligdo subay tangkisan, sin mga bariman. Na ini wajib pa mga kamaasan. Amuin magpatumtum sila. Pasawahun nila, pamakaanakan nila. Sa biyayon mga katawtay manghuran, na simaplag ini. Simaplag in amuin kakahinang ini biyayan. Bang amuin paray dayon, in pangatud, way salla niya, sa pagkasila sabihan. Sumakawa agama tanyo, agama Islam, amuin nang Hindu ikato tanyo, sin kasutsihan, sin ikasampurna, sin pagkamanusia, sin manusia, nang langi sin mga pakaradyaan biya ini. Sabab karna, dihilan martabat in amuin mga anak apu Adam, sibu dahin pihak usog, iwan pihak babae, dihilan martabat sin Allah subhanahu wa ta'ala, walakad karramna bani Adam, bunal tuod miulya namu in mga anak apu Adam. Piarahan padduman Quran, piarahan Rasul alaihi salatu wassalam, magpasawasin sara, hasupaya amuin tumutog sila halawm kasutsihan, halawm kamulyahan, dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin yaon kanila in lingkat sin kamaruan, yaon kanila in lingkat sin lakutabiat, lakutabiat marayaw. Uno mga katawtay manguran, al-haya. In ini lakutabiat, dahil nga mga kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin kasipug, kaluman, hasupaya di malarak in kamaruan. Panghindu ini sin mga kanabi-nabihan panakauna. Sampai miyabot panabi alaihi salatu wassalam, in amuin sipat kasipug ini. Na in mga tao nagkukupur, dahil nga mga influence nila, marikato tanyo pa mga bangsa muslimin, in kawayaan nila, igon na ini, in sipat ini. Sabab kaya ingatan nila, bang naig na in sipat ini, kasipug, kaluman biyayan, hatiranan sin amuin mga pakaradyaan, Valentine's biya ini, laong nila pag magkasila sa biyayan, hantara sin usog iban babae, in manusia, mabiya na sila binatang. Atawa labi pa in kalaungan nila dahil sin binatang. Biya sin biyayta kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na ini mga katawtay manguran, sa kaula-ula virus dahil nga mga western biyayan. Panglarak nila sin lakutabi at kamaruan, addat palangay, sin amuin mga bangsa muslimin, makug sila, magkita hayni. Hangkan na in mga kamaasan, subay tuod, mapanduga, sin kahalan, sin mga kaanakan nila. Sabab yan, alawm ka iskul-iskula ni paghindo. In mga activities biya ini, biya na sin mga JS prom, biya na sin mga socialization, bang mabut in mga
bulan February biya ini, unutain pagyanong GS Pram ini. Mga katautay manghuran, kaya ingatan niyo ra, maglamud-lamukay in usog iwan babae, maglami-lami rin dunayan. Na iyan, influence, panasat, day nga mga katitipuhan sin saitan, yusal sin mga tao nagkukupur, introduce pa mga bangsa muslimin, bang bukon mahali, matangkis in mga bangsa muslimin, makalamukay na sila mga kakahinang biya ini. Na inot-inot ini maig in amuin sipat, sa lingkat-lingkat amo na yung kaluman mga katautay manguran, kasipog, sampay gumaan na hapangatod, sin mga manusia, wayroon na amuin pagmahinya, di na mag-ino-ino, kakitaan niya, normal na, inkahalan, anak haji, nagaagad, misan bukon halal kawin. Sabsin Valentine's Day, nabiyan mga katautay manguran, in amuin kamudaratan niya ini. Hangkan na, pangadjiun tanyo, hatiun tanyo marayaw, in hukuman niya ini, hukuman niya haram mga katautay manguran, sabkar na impuunan niya, day nga mga tao nagkukupur. Wajib kato tanyo, labi luba pa mga kamaasan, injarahan nila, in kaanakan nila, amuin patangkisun, day nga mga kahalan biya ini, sabin ini, virus ini mga katautay manguran, day nga mga tao nagkukupur, ha mga western yato. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, in panghindo nila biyayan, amuin tumutog, halawm, kamulyahan. Dahil Allah subhanahu wa ta'ala, amoy niyaon dahil doon sipat kaluman kasipug. Na amoy ning kabayan sin mga tao nagkukupor, igon ini. Na in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbabayta, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, idalam tastahi fasna bima syi'ta. Bunal tod, inyabutan, sin mga manusia, day nga mga kabtangan, sin mga kanabi-nabiyan nakaunayat to, apabila di nakaw maluman, di nakaw masipog na, paghinang nakaw sindi-indi ning kabayaan mo. Hati niya mga katautay manguran, bang naig in kaluman, kasipog, halawm daghal, sin mga bariman, di na siya magparuli. Uno-uno in matali niya, siruda, mangi marayaw, hinangun niya tubiyayan. Na amo ini in mga influence, sin amo in mga pakaradyaan Valentine's biya ini. Amo in maig, halong pangatayan sin mga bariman, kabataan, mga bangsa muslimin, in amo in lang ta kaluman niya to. Na ini mga katautay manguran, biya baita, sin Allah subhanahu wa ta'ala, lan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi' millatahum. In mga tao nagkukupur, biya na sin mga Yahudi, iwan Nasrani, di to diyan magrida kay mo ya Muhammad, sahingga magadkaw sin agama nila. Hangkan na in kita niyo mga bariman, nagdarawa Muslim, di kita niyo manjari tumaod si mga hinang ini. Sabi nini paningod-singod, kuyakan in mga tao nagkukupur, bang kita nila in mga Muslim pag-abot February, yad turay sab na makay pula. Nagdara na sumping-sumping, atawa salamata, may ta Valentine's Day. Sampay mag-greet pa, Happy Valentine's Day. La ilaha illallah. Tumaod sin JS Pram. La ilaha illallah. Makuyag in mga nagkukupor pa Allah ta'ala, mang kakitaan nila, in kaaunan tanyo biya ini. Sabab may ta, pangatod nila, hikaangkat yato, hikalaggo, sin amin akama nila. Salta kaya baba,
paagama sin mga bangsa muslimin. Sa tiap-tiap maningod-singod biyan na second rate. Second rate mga katawtay manguran. Na ampain agamatan nyo biyabayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biyabayta sin Nabi alaihi salatu wassalam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alay. In agama Islam, amo yan in manaim babaw. Di siya manjari katayim babawan. Sin unong-unong aturan. Hangkan na in kita nyo mga bariman, subay kita nyo tutog, manggayunggong, sin sara, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatun tanyo in mga kakahinang, amuin si masaplag, hadunya ini, in iyan mga kapitna-pitnahan, di kabayan sin sara tanyo. Biya na sin bulan February ini, Valentine's mga katawtay manghuran. Sabab, in lawhi Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, laqad kunna adilla, فإذا ابتغينا العزة فأعزنا الله بالإسلام فإذا ابتغينا العزة في غير الإسلام أدلنا الله. Amu ini in masa jima jatunin kabtangan ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. Amu in mga Muslim masa ini makakita na kau makasusalando. Maningod-singod na pakaaunan sin mga tao nagkukupor. Nagba-Valentine's Day ra pag-abot sin February. Pag-abot sin amuin birthday, yadtura nag-iid milad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sa lagbo-lagbo musiba mga katawtay manguran, amuin dumatong paagama. Amuin musiba ha tungod agama. Naindua ini, piyang langan sin sara. Sabab karna in Idul Hub atau Valentine's Day, in puunan niya pag-arama sin mga tao nagkukupur. Sampay in Valentine's yan, natutan yung nakiyakisa, ngan sin sa lagbo-lagbo pari, sin mga Bisaya biyayan longta. In Idul Milad, isabyan Id Milad, pag birthday, damik yan pag-agama sin mga tao Nasrani. Sabab in sila, maglami-lami sila, sin amuin pagbata, pangatod nila, pag birthday kan Nabi Allah Isa alayhi salam, anak sin Tuhan, biyatuin amuin itikad nila. Hangkan na, day nga mga adat nila, agama nila, aunin pag birthday. Nain kita nyo mga katawtay manguran, di kita nyo manjari, maningod-singod. Sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagbabayta, man tashabbaha biqaumin pahuwa minhum. Isiyo-siyo in simingod, naningod-singod, pakakahinang sin mga tawalom kauman, nagkukupur pa Allah Ta'ala. Nasrani na katawa Yahudi, iwan sindukayng agama, in siya lamud na kanila. Hambuk hadis in Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man tashabbaha bi ghairina, rawahu Tirmidhi. Bukon na rin kamu nang lipuas in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukon na rin kamu inisiyo-siyo na innaningod-singod, madugaing rin kamu ini. Iminang nasin aturan, bukon aturan namo, bukon yan lamud kamu. Pakaradyaan dakula mga katawtay manghuran. Hangkan na in kita nyo mga bangsa muslimin, sarang kita nyo manggayunggong pasara sin Allah Ta'ala. Nalaw ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, lakad kunna adilla. Sabun naltod in kaaunan tanyo na kaunayat to, mga tao hina, di pagadatan, sumagawa pa'azzan Allahu bil Islam. Miulya kita nyo sin Allah Ta'ala. Dihilan kita nyo kahulmatan sabab sin uno agama Islam. Piagaddatan kita nyo. Kiakilahan kita nyo. Dihilan kita nyo daraugan sabab sin Islam. Nakataimbabaw kita nyo sabab sin Islam. Paidabtagayna al-izza fi ghairil Islam, adallan Allah.
na lawhi Umar ibn Khattab radhiyallahu an bang lawagon tanyo, muhuton tanyo in katinggihan, in kahulmatan, hatiranan, dugaing, pasaran tanyo, nataykuran tanyo in aturan sara sin agama Islam, hinaun na kita nyo sin Allah Ta'ala magbalik. Hinaun na kita nyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na masata nyo ini mga katautay manguran, yari na jimatu, mga Muslim, masata nyo ini, makarungog na kita nyo, makasakop kita nyo, nagiid milad, waliyadu billah. Pag-abot Valentine's Day, yadtura, nagbabadyo pula, timataod da, pag-abot, nag-anniversary in mga nagkukupur pa Allah Ta'ala, mga Bisaya, damikyan, aon da mga bangsa Muslimin, mag-happy anniversary, mag-happy mansari, pagkasilasa. Wala nila kiya ingatan, pangatod nila sadya, pagkasilasa sa piyangari-ngarian sin saitan. Sumagawain hakikat niya, way nabiyayan, ngi pagkasilasa. Amuin, aun limit, aun waktu tartanto, aun adlaw tartanto, na hati niya, bukon amuin pagkasilasamatan yan, sa yung pagkasilasamatan, katan waktu, piyananam mo in kasilasamu, pamanga amuin, muna-muna pa Allah Ta'ala, Tuhan Rabbul Alamin, Panabi alayhi salatu wassalam, iwan pa mga pagkahimuman siya. Katan waktu mga katautay manguran. Dia ayan, in amuin mapatut, hinangunsin kita niyo, amuin umanib kita niyo, deng hamaningod singod. Sabab karna mga katautay manguran, in kita niyo mga bariman, subay kita niyo, amuin proud, sinaramatan niyo, sabab in ini, day nga Tuhan Rabbul Alamin, day nga Tuhan sin mga manusia katan. Day nga sabiatuin kita nyo mga bariman, subay amuinin bogbuan tanyo, bukon kaki, maningod-singod kita nyo. Sabab in kanila yan, mga manusia, na di mo yan amuin kaabjanan, bukon hat biyayan in pitna, jumatu, mataud pa mga katautay manghuran, na inbanda kato sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayaw magad-magad, sin amuin kamatauran, den di hagumi, sabab in kaaunan sin kamatauran, den di hagumi, parman sin Allah Ta'ala, wa inna kasiran minan nas lafasiqun, bunal tuud in kamatauran, manusia halom gumi ini, tanto nakagawa din nga pagtaatan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nakagawa. Nabang amin agarun tanyo na in kamatauran din di halom gumi, tay kuran tanyo na agamatan nyo Islam, biyabay ta sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in tuti aksara man fil ard, yudilluka an sabilillah. Bangin agarun mo, in kamatauran din di halom gumi, na malawng nakaw. Laungon nila nakaw yan, dahing haran, mabuntul sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naunin niya agad nila yan, parman sin Allah Ta'ala, iyattabi'una illa zan. Inya agad nila yan, huna-huna nila sadya, imagination nila sadya. Wa inhum illa yakhrusun. In sila yan, kaputingan, in hihinang nila. Laong sin Tagalog biyan, kathang isip, in amuin mga hinang nila biyayan. Bat banga bulan February biya ini, dahing hamang itikad nila, nabangkaw na in love, pahambok manusya in usog na in love, pa amuin babae, in babae na in love pa usog, inyat tulaw niya kyugdan, sin amuin bawang pana, sin Cupid. Amuin bata-bata, para pik-pik biyan, dumagbos mga angel biyan. Na uno ba in ini? Uno ini mga katautay manguran.
in pagyanun Cupid ini, amin bata-bata takapana-pana biyayan, Tuhan, piagsisirikan sin mga tao nagkukupur, hinang nila yan Tuhan. Now, una-una tayat to biyayan, mga Cupid na mayan, sumakawa, wala tanakya, hatian marayaw, saitan na yato. Saitan na inamun naman na papangatayan sin mga Muslim. Nahangkan na mga kataw-tay manghuran, in paaunon tanyo, amuin tutug kita niyo, mamaugbog sin aturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, di kita niyo maginggong, misan nag-indakinis na in kahalan sin mga tao nagkukupur, sabab in kanilayan, nabiyabayta sin Allah ta'ala, la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Ayaw ko tud matipo sin amuin kaaunan, kahalan sin mga tao nagkukupur halawng paghula. Nag-indakinis na, in lingkat, ayaw ko matipo, in sidlaw, sin mga pangaringari, ayaw ko matipo. Sabin iyan, mataong kalil. Paglami-lami sadya, parhiasan tiyo-tiyo. Summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Mahuliin paghulaan nila, amunain apinal ka jahannam, wal iyadu billah, amin sangi-ngi na huhulaan daratungan. Mga katautay manghuran, mura-murahan, amuin magmumpa at kato tanyo, in amuin diungog tanyo, hawak turum ini pangadjian, amuin then doon kita nyo manggayunggong paturan sara tanyo, asara sin agama tanyo Islam, tinggalan in maningud-singud, sa banda sin Nabi alayhi salatu wassalam, lando tuod, amuin, makapiligdo, iluwa kita nyo sin agama tanyo, talbilangon kita nyo, lamud day nga mga tao, nagkukupur pa Allah subhanahu wa ta'ala, apabila simingod na kita nyo, sinlako tabiat nila, na mura-murahan mga katawatay manguran, patubtubon na mo rendi hayni, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, pangayon tanyo dua apa Allah subhanahu wa ta'ala, mura-murahan, lapasun kita nyo katan, iban sin mga anak apo tanyo, day ngapit na sin mga tao nagkukupur. Pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin patutuhon kita niyo sin Allah ta'ala, dahin di haagama Islam, biya sin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, ayaw tuod kamu magmikimatay, buat malaingkan in kaaunan niyo mga bangsa muslimin. Hati niya, tutug kita niyo, katibusan sin kabuhitan niyo, biya bogbukan tanyo, in agamatan niyo Islam, sampai na sadya, abutan kita niyo sin ajal tanyo, na mamugbog kita niyo, sin amuin akamatan niyo, Islam. Mura-murahan mga katao tayo manguran, itukbal na mo, insalam dua, kanyo katan, di murungog, di magbati laul, mura-murahan, piyariala kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala, day nga katan kangian, barakallahu li walakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.